okwekalakasa buti sofa tuingira mona ku 10 na ku 10 twatandika ngenda ku 7 buti sana tuli mona 17 tuli mona ku 10 era chovubo natudeba okubera abalimi lwaki twaja muki mu strike buli lwofuna idea n'okuboti ndi kwenda kulima bikado wetaaga ebintu bino wamanga 1 olina okusooka okunoonya itaka olina kusooka kunoonya dira yena ayenda sente dira akufunira itaka wasasula sente wasasula itaka eryo wasasula ni dira wasasula nowero si bomala okusasula ebintu ebyo waira mu bikibe tabushikiri ya lingi neze tukobera abantu badlwaki tuli kukola strike eno lwa bintu bitya neze nkobera abantu byotamu mu bikado atika imale nkobera abantu mira bwo mutwalira etani enamba afunaki kyova olikwinonola omulimi ono tayidi kyatamu anti kuba mulimi lwaki omuntu ngabo obuzizo omuntu ayinza okubuza ati lwaki tulikola strike tulina okwidukiza oyidi bulungi nti ebintu bino bya kusomesa okusomesa abantu it is a continuous process era tulina okwidukiza abantu kubanga nze kulule na president bwe twali tujja mu meeting e Bugembe president yabuza ati mutekamu sente meka obona developing questionnaire njiga abalimi abebikado buli omu wakiri mbenga afuna average omulimi otamu sente emeka waira abandi banko bati lwachi ali kutubuza bye tutamu ali kwenda akobera government tandike kutuwoza musolo tulina okobera abantu bye batamu abantu bafuna obusungu obumala omuntu ate iwe omulimo ogwali gwakunganya busungu abe ti busungu ayeneza omuntu ategere okay kutegeera lwachi tulikola strike tiko babukomenti tulikwenda kulemesa baamira twenda kuyamba baamira babenga abalimi basigala mu business na kwikumye da strike yes birungi kibyofuniyemu n'abalimi bo mpirano ebirungi bidye kubanga ekisoka twali e Kampala abayindi bakubati bayinetani mutwalo mulamba ne2,000 gwe balina gwo mu store titubagaire nakudi no 10 kutunda sukali waibo gwe balina kyova bona nakasawo ketwaja mu strike nga kali ku mitwalo 14 buli saa eno tibayi kutunda mitwalo 17 saa eno buti kubanga ati bayina sukali waibo mungi nti gwe mulina mungi leka tubage time mutunde ki era tubagaire batunze sukali waibo gwe bayina mu store so kibakitegeeza nti indicator waire begemenkereza nti sukali oyo bwagwa nebikado bitekeirwa akola ki bitekeirwa kugwa nga ate wobabuza oti n'amasanyaze gemukola gona gagwa esano gwe mukola yena yagwa n'ama license gagwa tibaka abagulaku ekyo tibakola ki tibakwiramu so nono ensonga eyo kyebakubanga ati bayina sukali waibwe buti abaweireku buti ne bei bakoze ki baniniza that is an indicator omulimi abalifunamu omulimi wabikado ati bakoba kwasesinge na kwa 10 ye mufuniyemu abalimi anti kyedikoba bakoba anti ekiri gwise bikado ize sukali mungi mu store bwe abalimi nge babagaire gapo dinena kwa 10 ne batunda sukali waibwe gwe begemenkereza yenka omulimi abajafunamu kubanga already lwachi abaitalifunamu nti omira ini sukali mungi mu store omulimi amuwaire time nti tunda sukali wo bamutunze era indicator eraga nti batunze kasa okunina kuki kubeyi kebegemenkereza nga ate eriyo bingi ino bye bafuna era byendi kwenda okwinonola abalimi olunaku olwaleero lwachi tuli kujja mu strike lwachi tuli kwenda sente omulimi abenga asigala mu business alimire mira bamira ni bagulume balikoba ati ife tulikola bobi nze ndikulowooza nti bandisiimye mwami gulume yegeise kubamira lwachi akoba abantu ati mutwale bikado era nikule betwali naye mona akani mu office yakuba ati baida kugema namukuba ndi soko ogembe bamira abali kwiba abalimi bamira abali kutulugunya broad lero bare kubanga bobangwa kisekulo yetani 10 ngamira alijifuna mu milioni na kitundu wawo mulimi milioni ndane mitwala 3 nze ndoza nti bada disi balumukire kubamira basoke babageme isabudugo strike ne jako mali kubanga embere lyo setinunje eri abalimi abandi mpira n'olwaido nasibye wa commissioner nga bali bakobye nti ba ministers bona bali kyankwanzi so ndi kumubuza abayize mwatuko bantu bajja kweta abakule abalimi abebikado ni baamira
ni government tutyame galala to resolving issue eno era we nabayene yakuba ati minister azirawo ali kujagana aye ono yali commander Mbadi ni saa ino ni minister wa trade na ajua kuchiaringa meeting eyo ni honorable Gume era bali ku making sure nti meeting eyo yebawe encho olwokuna kubanga minister mwena azirawo onda ku olwencho tube ni meeting eyo tushiaringe to resolving issue eno twido olwokutano tubenga tusobola kayo okuba n'abalimi meeting eri mu bikado eri mu boardroom Kampala of course it is a national meeting tubayinzaji letano era bayida kuba tuje mu boardroom kubanga bajja kweta bayindi ni government yebewo n'abalimi bakulembeze ba bikado to resolving issue eyo kyova na twakoba twabalena kwedo nti tubewo paka lwa kutano tube with such meetings kai twire tutyame n'abalimi tubakobera ebirivuire muki mu meeting then tukole decision abalimi muli wiki ku level eyo kuba ensonga Kamala dibeirewo watubene ensonga ede itaka mbwe ne minister wo itaka kave Kampala yeda yatuka ku itaka wali enkeyana imwe abalimi omuli nenkeyana ku bikado ebiri wano minister oba ministry tesobola kuba noni yaku muli wiki to that level mpira nawo oliko banti tulina okuba ni region kubanga region zediri me bikado dirina kaya awo boli kumpa magezi nti tuche tube tukole regional meetings nti tuje kuncho after I mean in the meeting to suggesting nti minister to be in regional meetings because it tutasobola kuba at the same time Bunyoro Buganda na Angulu na Busoga so kaya obo likunkuba nti tomorrow suggestion yebe ida already ni bahati mwene or industry but we have a parliament nga bamaze okureferring back at the bill to him yakobati I cannot come nti muna olukwida liye Busoga atija kuida nti abalimi baida kunvumira yaya ayikuba delega tiku delega ya abalimi ID kibali ezira mulimi boida kuida kumukoboti tulikwenda zoning obe ensonga imagine wanake ya chiwewesi obe ensonga imagine wanake ya chiwewesi tisonga kweko bana conspiracy ani nani abeko bana minister alikubona ino ba investor nga nechikulu ye labiro omulimi yena ngali investor kubanga omulimi yena nga ta investinze mu bikikado yeno mira tabe nacho mwami Grace sage no already ebyuma ebisinga bungi biga itibiri kuli yachi tibiri kuli abikado that is an indicator nti bino ni government